Pemirsa, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan mupu padi sehat pribumi ring desa Nagasepa Buleleng. Pemargi punika silih tunggil sokongan majang program pemerintah makan sehat gratis MBG. Veronica Tan kesarengin Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna stata rajak nyokong ketahanan pangan lokal berkelanjutan ring Kabupaten Buleleng ring sajroning manggih ketahanan pangan ring Buleleng. Padi sehat pribumi inggih punika padi saning nganggen pupuk spesial organik bersertifikasi Kementerian Pertanian sida nyuburang tanah tur nguatang tanaman saking hama. Padi sehat pribumi puniki kaaptiang sida mawasana ring usaha ketahanan pangan tur dados produk utama makan sehat bergizi. Supriyatna mausang ring poangunan bidang pertanian utamanyane pertanian padi wantah silih tunggil prioritas sane pacang raja Kalimbakang ring Kabupaten Buleleng. Pakiba antuk nyiagayang beras dados makanan pokok masyarakat rawuh mangkin inggih punika alih fungsi lahan, iklim hama tur pinyungkan saha kesuburan tanah nyansan kaon sangkaning nganggen pupuk kimia. Wakil Menteri PPA Veronica Tan ngodarang ketahanan pangan keanggen kebijakan unggulan Presiden Prabowo sampun anutin pengabdi. Makanan bergizi sane status sayage tur pendidikan merata sane kapulihan anak-anak Indonesia dados witning manggih Indonesia emas ring galah pungkuran. Indika inucap taler sapisanan nyokong program unggulan Presiden Prabowo inggih punika makan bergizi gratis. Yasri Yuli, Bali TV.